One day, the world famous scientist Albert Einstein, he was traveling in a train. You know how the scientists behave. They do not know at times where they are, and then they do not know where they are going. As he was going in the train, the TT came and asked for the ticket. And Albert Einstein looked for a ticket in his pocket. Into ticket 9. Our ticket is Silipale. And the TT told him, "Sir, no problem. We all know you. You are a famous scientist. Just tell me where you want to get down." Albert Einstein looked at his face. And he said, "I know who I am. But I do not know where I am going." What a predicament. Kiman dukhar kotha hobo. Jodi mor jibon jatra ami jiu khangneo jiu jatrayo. Jodi moi kobo laga hoy moi nijoke jano kintu moi koloi goi asu moi najano. Jodi jono bungnan bojayoba jam gabo sinayo dokon mikiyo kitu ang moha thangno amno kitu mikia. Mor bondhu bahut ekoi. Ami logokra bahut an bungo. Mrityur pisot abekunai. That's the end of your life. Nothing is there beyond that. But Jesus says here, there is that place beyond that, where we can rest and stay with Him forever and forever and forever. That is the aspect of salvation Paul is trying to expound in the book of Romans. And that is why Jesus said, "Tomorrow hridoyo byakul hoba." Moi ji khailo jao ek baat tomalke jana. Aur hey Thai, hey Pakistan, স্থাপন কৰিবলৈ মই গৈ আছো। আৰু তোমালোকেও তাত থাকিব পাৰা। This is the word of consolation. When we travel, আমাক কি লাগে? Young people, আমি ক'ব যাব লাগিলে কেনেকৈ আমি মানে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ? কওকচোন কোনোবাই। ক'ত আৰম্ভ কৰে? নম্বৰ 1 কি লাগে? টিকেট লাগে। আচ্ছা, খোজকাঢ়ি গ'লেও টিকেট লাগে নেকি? তেতিয়াহ'লে নালাগে। আচ্ছা, টিকেটটো লাগিব। আপুনি যদি ট্ৰেইন বা বাছ বা ট্ৰেইনত বা প্লেনত যায় টিকেট লাগিব। থেংক ইউ। টিকেট নাংগोन। বাছাव নङाबा ट्रेनाव नङाबा एरोप्लेनाव थांनोब्ला टिकेट नांगौ। आरो কি লাগে? आरो जोंनो मा नांगौ? प्रार्थना লাগে।
तो first लगे नहीं तो first नहीं तो एकदम बोलते नहीं प्रार्थना लगे और की लगे अरे माना बोलो टारगेट लगे बहुत बढ़िया से destination wonderful बहुत अंदर देख जाएगा कॉम्बिनेशन और की लगे अरे माना बोलो क्या बोले पानी हाँ पानी पैसा पैसा ओ पानी पैसा itu ada tu namanya पैसा kan lo dengan data pakai pen harus saya nak. When Jesus talked about his journey from this world to heaven with him, जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ मोनसे जाथायनि सोमोन्दै बुंदों बे संसारनिफ्राय बै इसोर रायजोनि जाथायनि सोमोन्दै जेब्ला he बुंदों gives assurance of everything that we'll need in this journey. बियो फोरोंदों जोंनो मा मा नांगौ बै न'आव सौफैनो थाखाय. Number one, मोनसे सेथियाव he talks about the accommodation. बियो थाहैगोन जायगानि एकोमोडेशन अर्थात जि जायगा जेरावहाय थाहैगोन बे जायगानि सोमोन्दै बियो बुंदों. মোৰ পিতৃৰ ঘৰত থাকিবলৈ তোমালোকে থাকিব অনেক ঠাই আছে. आंनि आफानि न'आव नोंसोर थाहैनो थाखाय गोबां जायगा दं. তোমালোকে হৃদয়ত ব্যাকুল নহবা. नोंसोर दुखु जानो नाङा सिन्ता खालामनो नाङा. মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা. आंनावहाय नोंसोर फोथाय. The word of consolation. बे ईश्वरनि बाक्यआ जोंनो सान्त्वना होयो. And it talks about accommodation. बियो थाहैगोन जायगानि सोमोन्दै बुंदों. It also talks about preparation. बे आरोबाव प्रस्तुतिनि सोमोन्दै थामथिम जानायनि सोमोन्दै बुंदों. তেওঁ কৈছে মই তোমালোকৰ ঠাই যুগুত কৰিবলৈহে গৈ আছো. बियो बुंदों नोंसिनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनो थाखायनो थांगासिनो दङ. I travel all across the world. आङो प्राय मुलुगनि गुबुन गुबुन बिथिङाव आङो जात्रा खालामबाय. And when I want to travel, जेब्ला आङो जात्रा खालामनो नागिरो after fixing the destination, बबेहाय थांगोन बे जायगाखौ आङो फिक्स खालामनायनि उनाव after all prayers and discussions, गासैबो सावरायनाय आरो आर'जनि उनाव মই প্ৰথমে গুৰুময়কৈ তাত গৈ ক'ত থাকিম. आं सोंनो जाबाय बा रेडि खालामनो लायो आङो बे जायगायाव थांनानै बहा थाहैगोन. After this meeting, I go to South Korea. बे मिटिंनि उनाव आङो साउथ करियायाव थांगोन. The first thing I did was after booking the plane ticket, I booked the hotel accommodation. टिकेट दानखांनायनि उनाव आङो हटेल बबे जायगायाव थाहैगोन आङो बे हटेलखौ एकोमोडेशनखौ आङो बुक खालामदों. So these preparations are being made by Jesus himself. बे रोखोमनि थामथिमखौ जिसु ख्रिस्टआबो बेबायदि प्रस्तुतिखौ खालामदों. আৰু আমি ক'ৰবাত যাবলৈ आरो जोङो बहाबाफोर थांनो गोनांब्ला আমাক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন পৰিবহন লাগে. जोंनो बे दावबायारि जोंखौ लांनो थाखाय लांलाय लाबोलाय खालामग्रा बेबायदि सा सुबिदा जोंनो नांगौ. আৰু যীশু খ্ৰীষ্টই ইয়াত কৈছে মই তোমালোকৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো চব ঠিক ঠাক কৰি থৈ দিছো. जिसु ख्रिस्टआ नोंसोर बोरै थांनांगौ मा बोरै जात्रा खालामनांगौ आं बेफोरखौबो आङो थिग थाक खालामदों. Don't worry. जेबो सिन्ता खालामनांगौ गैया. মই আহিম आङो फैफिनगोन. আৰু মই লৈ যাম. आंनो नोंसोरखौ लांगोन. ই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হয়তো পোৱা নাই. मा रोखोमनि जागोन बे दावबायनाया अर्थात बे लांनाय लाबोनाया बेखौ बुङाखै. But he will take us up. नाथाय बियो जोंखौ गोजौआव लांगोन. Only we have a clue that on that day we all be transformed and taken up to heaven. जोंनाव मोनसे मिथिहोदों बे दिनावहाय जेब्ला बे जोंखौ लांनो फैगोन जोङो महर सोलायगोन ओमफ्राय जोंखौ गोजौआव बियो लांखागोन. Accommodation delay. जोङो थाग्रा जायगानि थामथि खालामनाय Preparation सलि আছে. प्रस्तुतिया जागासिनो दङ. Transportation ready. आरो लांनाय लाबोनायनि बेबस्थायाबो रेडि. আৰু এটা কথা কৈছে cohabitation মানে সহ অৱস্থান. आरो बहाय जों सोरजों थाहैगोन बेनिबो खोथा बियो बुंदों. কাৰণ মই যাওঁ আৰু তোমালোকৰ ঠাই যুগুত কৰোঁ. যি ঠাইত মই থাকিম সেই ঠাইত তোমালোকেও থাকিব লাগিব. मानोना बियो बुंदों जि जायगायाव आङो थांनानै जायगा थामथिम खालामगोन नोंसोरखौ फैनानै लांफैगोन बे जायगायाव जेराव आं थागोन बेवहाय नोंसोर थानो मोनगोन. आरो तारपिছত কৈছে you know the destination, you know the way. ओमफ्राय सोंदों
능서를 보아 당근 되고 능서를 미치고 Armoy Heba. 알기를 angni lamaya. Moy Hebotto. 배 설치와 angni Armoy Hejibo. angni 배 주와. Mujubeni Nobel Puneo, Bitre Sorada. angni 지금이 강하가 ang정 강하가 아빠니 뭐라고. Jesus talks about destination. 예수 그리스도와 당근한 자기가 있었는데 이분들 This is the depth of salvation. 얘는 고린전이 원인은 그 좋으시나 합수는 하나의 맞죠. It is not an escape during this lifetime from sin, 내 정님의 지금 강만에 그 사람을 당해서 합리가에 바르고 나니 but beyond this life. 바르고 나니도 하나의 미리는가? 근데 그네요 나오고 정말 말에 알고 쉬운 건 그네이 박사. 이 জীবনের 기পারে আরো এক জীবন আছে. 이게 지문이 오나 왜 말이 아는 문제 주다 지원도. This is what the Romans and the Greek people found very difficult to understand. 왜 이걸 그는 로마니서 아니 그리스가 무시는 다음에 이걸 누구라고들. So in all his epistles 왜 그냥 소가 가운데가 신들라 이제부터. and in the book of Romans, 아르베 로마니서 리스나기 빌라요. he argues, 예, 죽지 않는 그분들. see, there's a life beyond this life. 여러분은 왜 지원이 오나고 아버지 나무지 지원도. That is in Jesus Christ. 알고 하이 지수 그리스도. Second point, declaration. 너희 아이가 알고 보이는 분들이 왜 저희가 뭉치나? When Jesus said, I am the way, the truth, and the life, 저는 지수 그리스도는 아무 설득 롱고 알라마야. no one comes to the Father except through me. 아파리 뭐 안경 뭐라고 장난 하나에 나왔는데. Philip immediately reacted. 빌리가 여러분 월카보이 믿고 빛나요. And he says, 여러분들 it's fine to that you are the way, 그래서 지금은 너는 라마야. but show us the Father. 너는 저기 비방고 보다 비방고 너 근타. And Jesus says, 지수 그리스도분들 যিকোনো মুখ দেখিলে 자이프라 그건 뭐야? কেউ পিঠকেই দেখিলে 예 아까 그건 뭐야? the way, 라마 the truth, 설득 the life. জীবন হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীত হাজার বছর ধরে পৃথিবীয় মানুহে এই বাট সত্য আৰু জীৱনটো বিচাৰি আছে. মানুষরা 내 라마 설득 জীবন도 나에게 쓰는 거. কিন্তু বহুতে এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই. 나타에 나도 도망가는 그거 나겠다는 문화들. আমাৰ চাৰিওফালে থকা বহুতেও বিচাৰি পোৱা নাই. 정리 소리님 다나이 도망 মানুষরা 그거 나겠다는 나도 문화. আমাৰ এই দেশত 정리 배에서 ঋষি মুনিসকলে ঋষি মুনিরা সেই আদিম যুগৰ পৰাই সেই বাটক বিচাৰি আছে. একদম 너희 아긴 중국파이는 내 라마도 저거 나에게 쓰는 거. আৰু সেই পথক বিচাৰি আছে. 내 라마도 나에게 쓰는 거. সেইকাৰণে উপনিষদত 메디카이나도 우프니서 나의 그런 자고 তেওঁলোকে এটা প্ৰেয়াৰ আছে. 미신이 먼저 알아서 너무 আৰু সেইটো কাৰণে নদীৰ পাৰত ৰাতিপুৱা গৈ 메디카이나 무슨 너희니 싫어하이 풍모 장난이 আমাৰ চাৰিওফালে থকা মানুহবিলাক 저기 선생님 다나이 망신이라 আৰু সূৰ্যলৈ চাই 아르 산업 나오나이 তেওঁলোকে এটা প্ৰাৰ্থনা কৰে 미신을 가능하이 in Sanskrit. সংস্কৃতি নিতাইগাই সংস্কৃতি কাছে আরশ আসাতোমা সাতগময়া, আসাতোমা সতীদাসে, আসাতোমা সাতগময়া, তমসমা জ্যোতির্গময়া, তমসমা জ্যোতির্গময়া, মৃত্যুমা মৃত্যুগময়া, মৃত্যুমা মৃত্যুগময়া। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। Every day they are looking for that way. 상정부 미셸 비바디 라마. Every day they are praying that they will see the truth. 이 상정부 미셸 갖다 그라도 비바디를 자대 미셸 설득이. Every day they are praying that they will also have eternal life.
정정과 미션도 매번이 프라트나고 칼라마 제로 미션을 접근을 지원 부문에 아사도 마샤드 가마야 따라오고 뭐 허이떨 로이주하고 아사도만 가마야니 오판다 해바이 안고하이 오소이토니브라이 어까 소이트 노메니브라이 안고 소이트로 능력이 가마슈마 조티 가마야 따라오고 안다와 프라고 허로 로이주하고 미니 오판다 바이 안고 검시니브라이 능력 수랑으로 랑 걸고 브리토마 브리타 가마야 따라오고 브리토르 프라 어머르토 단 거라 해고 안고 트레이닝브라이 트레이너는요 안고 능력 안내는 것 안그 And you know the way. 능체자가 홈치. You know the truth. 능체를 절대로 훔치고. You know where the light is. 너는 그는 지우와 보호하여 그는 훔치고. How can you just keep quiet after knowing the way, the truth, and the light? 네, 절대 지우와 남하고 훔치나니 너는 아무리 무엇이지. That's why Paul says, I'm not ashamed of the gospel. 미리하여 소망은 그래서 gaham khourang 구성해요. 안가지야. It's not only for Bodos. 이어갈 보도분이 되는 거. It's not only for Nepalis. 네팔이 되는 거. It is not only for Tamil and Telugu people. तेलुगु 방식과 다민이 방식으로 되는 거. 내가 지금 무릎에 How can you sit down comfortably 너는 마음을 알아보니 너는 저래는 잘하고 where people are daily praying, show us the way? 여러 만시가 성령과 알아서 나겠다 생각도 뭐 연을 아마도 김치에 So was Buddha. 매번이는 공부하고 Buddha, he denounced the scriptural claims of his religion. 부두와 가운이 드럼의 미자비 지버디 일단으로 넘어 매크로 가시크고 미역시거든. He understood, no, it is impossible to see the way, the truth and the light through what the scriptures claim. 내 드럼 미자비 막상을 들이군든 미바디는 아무 설득하고 아무 믿지나 않아요만. He also renounced the caste system. 자티 미바디 그 자티니 보도 막 지도 이거 미역 요시든. So he saw a new life. 그다음 문제 지우 이거 강렬. He had a new idea. 이 매모하이 그다음 문제 아이디어로 상담. And that idea gave the birth of Buddhism. 이 상상내는 그다음 상내는 문도 들은 고하이 청지에는. He said, if you have to have salvation, nirvana. 이런건 너는 고리탄 난국라, 일반 난국라. You have to suffer in this lifetime. 내 지우 강나이 소마오 너무 철저한 건. So they try to suffer. 이제는 없으면 누구 것을 수행하다 The 되는 more you suffer, 시간을 수행한 건 the more you become sure about your salvation. 당신 능력이 있다는 고하임을 잊었다고 하는 건다는. Do you have to suffer like that? 너무나 사는 날에 수행한 건 나니. Kune kusara duk loigon. 저 정리 누구 것도 그것도 몰라. That man called the Jesus of Nazareth. 내 마시로 무너진 나사렛의 예수 그리스도. 왜 거꾸로 duk loigon? 미래 정리가 세월도 그것도 보게 받나. 우리 마트로 비싸 걸고 나게. 너나 아무들의 그리고 미사스로 살아간 거. 바이블에 보이세? 바이블아 문은 No more suffering. 대부분 수신한 분이 받다비가. Suffering heck. 사바린 수신하냐 저바이. 비싸 걸어 알 보리처럼 하기고. 그 타이거 베니맨 보리탄이 이거만사들. अपनी एक बात जाने. 내가 내가 들어보는 기도. How can you sit comfortably 내가 마을에 알아보이는 것 하나 하기. without sharing the gospel? 내 주었다 그분을 컨트롤하고는. Look at the people around us. 전기 서리기는 당하이 만식하고 저는 Look at what the Buddhists think that they have to suffer. 모든 드럼이 망신을 하는데 마음의 상당 백스러운 것들은 망신 실신한다는 거네. Look even at how the Muslims or the Islam believe.
무슬림이나 이슬람 드럼의 만식과 마을의 불타기 인상문화 있어 나와. One day, 상대간이 a Muslim cleric was having an argument with a Christian cleric. 사실 무슬림 소비리에 사실 크리스천 만시전 매번이 이제 더더 위도로 다루는. And the cleric said, the Christian cleric said that God reveals us in three ways. 내 크리스천 만시전은 바로 이스라엘의 문탐을 통해 정말 거부해 부딪히는. And first, we believe that He reveals us through creation. 미의 부자는 이제 미의 가옥을 그들은 인치는 도화스러운 가옥이 설진하게 믿어진. The Muslim men say. 무슬림 만시아 아사 지가세 대만의 상대. We also believe the same. 정말로 부자예요. We also believe God reveals through stars and sun and the mountains and the rivers and the oceans. 정말 부자예요. 이스라 하절 하나 하토기 사들 레지마 다시도 스티크와 하게 되는 가보에 포커스하는. And the Christian cleric said, 아르베 크리스천은 정말 뭐하세? God reveals us through the Word of God, the Bible. 이스라 가보에 있는 포커스만 보던 가움이 막하게 되는 바이블이 되는. And the Muslim men say, 오늘 무슬림만 세우는가 봐. exactly like that. 왜 이렇게 농타고? God also reveals to us through the book of Khourang. 이스라 정말 가고 근타는 코란 너는 비자게 되는. 또 맥히. Same. 맥히. bodo bhairabkunda. 제거 바라비야. Then the cleric says, 올라가 크리스천을 들어가고 뭐봐? He reveals us to His Son Jesus Christ. 예, 정말 가고 하이 예수 그리스도 너무 비싸 예수 그리스도에게 되는 정말 하이를 가고 뭐봐? The Muslim men quickly say, 올라 무슬림만 세우는 그 그게 It 공평하시네. is the same thing. 이번에는 이게 뭐? God reveals us through Prophet Muhammad. 이스라 가고 하이 사실 프로페트 모함메드 부터의 정말 독하스라는 Our beliefs are same. 정리 부터니까 나는 좀 이게 Then the cleric thought a little bit. 올라베 크리스천 만시아 이제 사나세네. Then he said, but Jesus died for His followers. 예수 그리스도 그 크리스천은 뭐야? 알고 보니까 예수 그리스도와 가운데 주님과 혼이 가고 있는 gwswa juga. And the Muslim was very happy. 무슬림 가운데 수도 그 시점에 Muhammad also died for his followers, he said. dia membayar Muhammad gaunde 주님과 혼이 가고 있는. Finally, the Christian cleric said, 정탐하여 그 크리스천 남자 분바이. but we believe that Jesus sustained His claim by rising from the dead. 예수 그리스도와 가운데 뭉치나에 갔다고 매고 위에 낚시나 하던 많은 위에 시카르기는. Then he said, the Muslim men said, 올라 무슬림 남자 분가 바이. we have no information about Muhammad after his death. 모하mmed이 그냥이 우나 모하mmed가 그 기도중에 하이 그분이 인포메이션이야. Can you see the depth of salvation? 저는 고리탄이 뒤에 고비로다. 그리고 좀 문화하네. That's what Jesus was trying to say. 매일 예수 그리스도는 문화학사는 There's a life beyond this life. 내 지운이 우나 왜 말이 요새 지운도 뭐? And everybody in this world is searching for that life, the way. 내 주인이 조금 더 가시는 맛이야. 내 주도 나게 가시는 라마도 I 나게 have not 가시는. found the way. 그만하는 미스를 내가 만나지. But you know the way. 나타내는 내가 아마도 능지도. So how can you keep quiet? 내가 마음에 내가 아마도 지나는 시니까 나에게. I want you to think a little bit logically. 죽기 바로의 아무튼 뭐 그거 아메리시 산다는 거예요. Why Jesus is the only way? 많은 예수 그리스도로 농타고 눈치를 안. For us, it is very easy to believe that Jesus is the only way. 정리 다들 예수 그리스도를 눈치를 안. 배고프다 이게 나를 좀 그런. Because we grew up in that environment.
만나 저는 매번이 고리메시 계절로 하이 정되거든. And we heard that right from our birth that Jesus is the way. 만나 저는 전에 가이가 좀 크다거든. 예수 그리스도를 농구가마. But he tried to tell it to others. 제가는 이거 부분을 누구라는 분나 하세요. They are not going to accept it so easily. 부분을 보고 이거 소거지 이거 나서 말이야. Right from my childhood or from my younger days, 아니 그 생각 보시니까요. I was very enthusiastic about witnessing Christ to others. 아마 예수 그리스도 부분 만식으로 근한하다고 이번 그 시장으로 그 시장에 마시면 When I passed from an engineering college and joined my services, 제가 엔지니어링 코레스 그래도 그저거 사회적으로 하는 마을 and then one day I was traveling from Guwahati to Delhi, 상식하려고 구하니까 내리시면 그거잖아요. sitting at the Guwahati airport. 아마 구하기가 그러면 되겠습니다. Young engineer, unmarried and very strong, vibrant. 아마 좀 생각하시면 인지니어 봤잖아요. And a man at the Guwahati airport at the lounge was sitting beside me. 그러면 같이 사실 구하기가 그러고 사실 만지 되겠습니다. So we got introduced to each other. 좀 사실 좀 스네이지로 해서 And then somehow the discussion took twist and turn. 저기 서울에니까 좀 어리 좀씩 강하세. And I thought this is the best time to present the gospel. 상바이 gaham khourang 미래 베스 뭔가 간단히 직전. Then I told him, 아마 그냥 공부해. Jesus is the only way, the truth and life to heaven. 예수 그리스도로 갈 라마 농고 스위트를 농탈고 라마. He looked at me. 미라니 무슨 말이야? I said, young man, 공부해. 들어. I don't believe this is true. 아마 매바트에서 스위트 그거 한번 보세요. 가야. I said, why? 많은. Because all faith, all religion leads to God. 예수님도 봐요. 가시는 금리 붙어야 가시는 금리 라마야. 20넘는 남자도. Then he asked me a question. 그러면 무슨 숨도 숨기났어요? All these rivers come from where? 왜 가시는 내만하고 하는 거 보이냐? I said, from Himalaya. 공부에 이상한 것도 얻어먹는 왜 히말라야니까 보이냐? And where do they go? 오하이 가는 있어. What is that? 오하이 가. I said, to the ocean. 이거 가시는 마사으로 우리 Deep territorial. 대박이네. माने जी रास्ता에 গলে ultimately গৈ সাগৰতেই পৰিব. 제리기 보이잖아. 말을 강아 말을 사고로는 그게 And I was thinking, 올라오면 상담한 거야. what to reply? 빛나게 보면 I could not reply. 빛나게 보면 가야지. And his flight time came. 이게 에어플레인 타임 앞이가 And he left. 이게 끝났어. And I was sitting down there like a defeated man. 아무래도 좀 gwjwnai 사실대로 너희 제대로 돼야지. Why Jesus is the only way? 많은 예수 그리스도로 능신으로 This is what Paul is trying to argue to his epistles. 미국은 본다가오니 기나이 뜻을 내서 나라의 육기는 나라의 바탕으로 하고 있는 모데카 본도목을 내키도 이 কথাটো. Why Jesus is the only way? 많은 예수 그리스도로 농타고 라마 능신으로 라마 그냥 나리가 여러분. Jesus is the only guru in this world. 예수 그리스도 사실로 드디어 하이 구루 who claim that he is the only way, the truth, and the life to the Father. 자야 문신하에 나는 미기는 모임을 시도로 여기에 스위트, 암르 스위트 넘고 라마, 암정 문화가 하나하이라고 생각해야. And that is what is John 14:6. 미국은 존이 내 복이나. That is why he is the only way, the truth, and the life. 미는 문신으로 라마 스위트 알지구나. Secondly, why he is the only way? 많은 Nobody in this world has risen from that defeating sin. 맥주리로 꾸로 사실로 맥주야 그대로 계셨나요?
시카기는 하야. Show me one. 디티 저거 사세도구나. I bow down before that man. 아무 매 만지니까 저건. Show me one. 사세 만지는지. There is no one. 사십은 만지기. Jesus is the only way because he rose up from the dead. 예수 그리스도로 먼저도 라마 만나게 되니까 이어지는데. There are many reasons like that why Jesus is the only way. 도망 배워야 하고 한국도 뭐 만자인들한테 예수 그리스도를 먼저도 사실로 또 먼저도 라마 그리고 종합이. It's the only truth. 예 사실로 저는 저희들 먼저야. And the truth is revealed amongst us and who became praise. 왜 실제로 jiuni 계절을 하이 독하시다고 하면은 저희도 모든 점이 있지. When we talk about truth, 제가 실제로 왜 there are two kinds of truth. 문제의 금리 실제와 거의 문제. One is unconcealed or open truth. 문제가 아니라 프라이의 매조라의 림치나의 문제 실제. And in Greek they call it LTS. LTS in Greek they call it LTS, the open truth, unconcealed truth. 실제로 그리고 이 LTS 지금 있어도 또 뭔가 이 오pen 매조라의 하나의 독하시죠 문제 실제 부분은 Actual truth. 알아면서 액션. Actual truth. Actual truth. Yeah. 다 실제. And there is another kind of truth. 알아 문제 부분 문제 truth도 실제로 뭐. There is only the sense of truth. 왜 실제로 해봐 칼이 실제로이 Sense is like truth. 만약 실제로 안돼 그 액션 농업을잖아. There is doubt about that truth. 내 말이 실제로 뭔구나 농아 이세계를 손대거든. Jesus is the only way because he proved it through his resurrection. 예수 그리스도와 문세라마 배고비가 우리 스카르피나이든 예 배신들고 우리 독한 사람들. He is the life. 예 지우. Because he said, I have come to give you abundant life. 만나게 군등 무슨 아라이 집어넣는 거는 아라이 집어나 아라이 들어있는 거는. And you know the truth. 당나는 배신들고 You know the way. 너는 아마 또 너는 미치고. And you know the way. 내가 또는 미치고. How can you sit comfortably? 너는 마음에 알아보이 너는 제가 나이. Number 3. 탐지요. Assertion or radab. 제가 이발 리오타의 bodoland 없는 하나에. আমি যদি যখন 14 টা পদু পঢ়ি যাওঁ ন পদলৈ পঢ়ি যাওঁ জহনে সুযোগ থাকো 7, 8, 9 যুগ পঢ়াই জানলা তেতিয়া ইয়াতে যিশু আৰু খ্ৰীষ্টসকলৰ মাজত কথোপকথন হৈ আছে 여기서 누구는 먼저 지수와 너의 수능이라고 좀 মানে 서해야 되는 거. ইয়াত ইমান এটা দুখৰ কথা যিশুৱে কৈছে 요한제 누구니 와서 저기서 তোমালোকে পিতৃক চাব বিচাৰিছা 그래서 아마도 나이를 부르고 তোমালোকে এখন মোকেই দেখিলা 그래서 지금 안주는 mwnbai তোমালোকে মোক জনা হলে 그래서라고 미지원다 মোৰ পিতৃকো জানিলাহেঁতেন 아니 아마도 그래서 지금 এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে তেওঁক জানিছা আৰু দেখিছা 다니서이 늑스를 그 미지바이 늑스를 누바이도 How sad it is. 그래서 누구난다고 왔다. These 12 disciples 바로서는 시소가 they walk and talk and they stayed with Jesus for 3 years. 주그리스도는 가와이 받은 자파든 가파든 무슨 탐. And after 3 years of training, 무슨 탐 전에 가는 거 they said we don't know the way. 미세를 보면 누구 나와서 미지야. Where is the way? 뭐 하더라 말이야. We do not know where you are going. 넌 뭐하 당가스는 뭐 근데 그거 미지야. 피트릭 아마 देखो. 아파도 피하고는 거는 김치. যিশুৱে তেওঁলোকক ক'লে যিশুৰ যোনটো বিৰাজে তোমালোকৰ সৈতে ইমান দিন থকাত তুমি মোক চিনি পোৱা নাই ফিলিপ 아무튼 무슨 시도고 가봐요. 오라고는 사람도 신하야ছে 필립 나리스. যিজনে মোক দেখিলে 자야하고 누바이 মোৰ পিতৃকেই দেখিলে 이아하고 누바이 তেনেহ'লে তোমাৰ
murti dekhanai prithibi kene koi kobo para. Oblai nungu angni apa tu muak le manai nu mau le kuna hai. The word of assertion. 이제 리로타 이제 봤다. Jesus did not answer him directly. 예수 그리스도가 성령의 우리 비나이로가 or did not show him the Father, 아래 미하고 미션을 인지하게 but helped them to see with assertion that he and the Father is the same. 이렇게 되면서도 무신을 다거이 믿음을 다거이 아래 미션 나와의 그금 내 그들로 인지를 사본하는 다거이 이 믿음을 하셔야 될 이바 아래 베지슈가 이스라엘에게 We all have the consolation of Jesus Christ with us. 예수 그리스도의 그 상통한 방에 하나님과 정하고 외가보도 We all know His declaration. 여러분이 그 성화의 바탕을 보는 믿지와 We all have the assurance that one day we'll be with Him. 정하 모이는 거는 왜 이쪽에서도 산세 일정부 남녀비그 So how can you sit comfortably? 능로라이 왜 가시는 바탕으로 믿지는 거 마음에 있는 거 알아보니까 Without preaching the gospel of Jesus. 내 gaham khourang 능로 뭉치어 나오는 도사를 나오는 마음에 있어. Our neighbor politically could say, 내가 khourang "What kumawata ni kita last na pa?" khourang 능하는 내 gaham khourang semua Malaysia. Apollo percakapan macam, 가시는 거를 그냥 행타임 시리게 들어오고 "Last na pa?" 안 Malaysia. Free of Apollo. 온사이라고. If we do not be a witness for Jesus Christ, 정말 예수 그리스도의 우리 사귀가야라. what will happen to us? 맞아도 좀 봐봐. Do you think something will happen to us? 너가 상대나 마법 문제 자도 좀 나고. Do you think your ticket is secured so you will go to heaven and let others die? 너가 상대나 너가 치나 너 지카 너는 서도 방금 구분받기 이라는 뜻이 It's not like that. 내가 이놈아. A true believer of Jesus Christ, 예수 그리스도의 소유주 그타야야. a disciple of Jesus Christ, 예수 그리스도의 선언가야. we cannot stay without sharing the gospel. 미어 내 수고받고 근타야라는 Last night we saw, 정말 부러워준 말이야. because the gospel has transforming power. 만나 내 수고받다 gwswa 하나님의 속기로 It is dunamis. Last night we saw the power. 정말 미리 속기로 미어 디나마이바리 속기로랑 백호주는 모양의 거라고 하잖아요. God has given you that dynamite in your hand. 이스라엘이 앞에 와의 그 디나마이 그 능력은 The spiritual dynamite. 미어 아த்믹 디나마이 What have you done with them? 매그 안에 있는 사람들. First thing, 그럼 if you don't preach the gospel, 능력을 수고받다고 능력이 끝나야가 Tumat, Papunak, 능고 Obai Tandar Babe to Diakobo. 능제 받다고 많이 했어요. 미리 답에 그 보시니까 말이야. Because Lord said, 만나 벌거분들 go ye therefore, 미리 하는 것은 참 make disciples of all the nations, 다시 또 하나님의 와의 능서 시시욕을 받아 put Putra Pavitra Atmanamere, 이바입사도 다른 jiuni 뭐에 teach them, 비서도 그런 baptize them, 바티스마를 Ade. Order. 이 이제 오다는 큰 나이 받더라고요. In military service 밀리터리 서비스죠. or in police service, 그리고 뭐가 police 서비스죠. when the high officer says to the lower one, go, 제가 기계진 오피서가 가해기만 시키고 보면 당 they have no question whether to go or not. 당는 거나 당나 여기 성무 비서를 가랍니다. They have to go. 비서를 당는 Our supreme commander Jesus Christ, 저는 원래는 대전 군기 예수 그리스도가 he says go, 여러분들은 당 and you have no option. 비리는 하 구분하는 제거 구분하기야. Next year, 뭐
फैगोन बोसोराव थांगोन after retirement, रिटायारमेन्टनि उनाव थांगोन after 5 years, बा 5 बोसोरनि उनाव थांगोन no option. बेबादि गुबुन बेबस्था You गैया have to go now. गारनो थांनांगौ When I was working with the government, जेब्ला आङो गभर्नमेन्ट साख्रि मावदोंमोन I worked with a very high-ranking IAS officer. आङो सासे आईएएस अफिसार गिदिर अफिसारजोंहाय खामानि मावदोंमोन And he was a believer in Jesus Christ. बियो जिसु ख्रीष्टनि सासे बिश्वासीमोन I quit my job from the government in 1999. आङो गभर्नमेन्टनि साख्रिखौ 1999 सनावहाय आं गारदों Then I met him one day in the city of Kolkata in a hotel. आङो सानसेखालि बे आंनि बसखौहाय कलकातानि मोनसे हटेलावहाय आं लोगो मोनदों And then we were so happy to meet the colleagues of the past. जोङो सिगांनि जितु गोजाम लोगो मोनलायनानै एकदम बिराद खुसि जादों Then he asked me, what are you doing? Where are you posted now? बियो सोंदों नों दा मा खालामो बबेहाय नोङो पस्टिं जाखो Then I looked at him. आङो बिथांखौ नायासै I told him, आङो बिथांखौ बुंदों Sir, I resign korido. सार आङो साख्रिनिफ्राय आङो रिजाइन खालामबाय Our Prabhuye muk matile. आरो प्रभुआ आंखौ लिंहरबाय And I responded to his call, and now I serve the Lord. आरो आङो बुंबावबाय आङो दा फोरबोखौहाय आं सेबा खालायो Suddenly his face became very bright. एसे उनाव बिनि महर मुस्रि एकदम माने गोजोन जादों And he said, बियो बुंफिनासै I have just retired. बियो बुंबाय आङो एकदम नै बावैसो आङो रिटायार जादों I will also join like you in a full-time Christian ministry. आंबो नोंबादि एकदम फुल टाइम ख्रिस्टान मिनिस्ट्रियावहाय जइन जासिगोन From Kolkata he went his own way and I went mine. आङो आंनि लामाजों थाङासै ओमफ्राय कलकातानिफ्राय बे गावनि लामाजों बे थांफिनासै 1 week after, सप्तासेनि उनाव I came home आङो न'आव फैफिनदोंमोन and I opened the newspaper आङो मोनसे निउस पेपार फरायदोंमोन and I found so and so IS officer is dead. सासे उमुक बे आईएएस अफिसारा थैबाय No chance. जेबो सुजुग बियो मोनासै Don't think you have so much of opportunity to share the gospel with others. नोंसोरो दा सान जे नोङो गोबां बेबायदि सुबिदा मोनगोन सुबुंफोरा खोन्थानो थाखाय Number 2, কি হব খবরটা প্রচার করলে? बे गाहाम खौरांखौ खोन्थायाब्लाबो मा जाबावगोन नैथि आङो बिसोरखौ You will be held guilty for being irresponsible. नों जे दायित्वखौ लायाखिसै बे दायित्वखौ मावफुंनायनि थाखाय नोंखौहाय दोषि नोंनि गोसोआवहाय सानखांगोन नोंखौ दोषि खालामनाय जागोन जिसका प्रिय है ওঠা পড়া কইছে जिसनि प्रिय देहाफोरखौ बुंदों दुष्टসকল নিজৰ অপৰাধত মৰিব दुष्टफ्रा गावसोरनि अपराधाव बिसोर खैगोन তেওঁলোকক মন্দ কথাৰ পৰা তোমালোকক সাৱধান হ'বলৈ যদি তুমি নোকোৱা बिसोरो बे गाज्रि खामानिनिफ्राय गिदिंफिननो थाखाय बिसोरखौ जुदि नोङो खोन्थायाब्ला बुङाब्ला दुष्टসকলটো মৰিবই दुष्टफोरा थैखागोन কিন্তু नाथाय মই তোমাৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰক্তৰ প্ৰতিশোধ ল'ম बिसोरनि थैनि दायखौ आं नोंनिफ्राय लानाय जागोन प्रतिशोध বুলি কৈছে प्रतिशोध अर्थात माने प्रतिशोध लानाय फिन साजा होनाय কিমান ভয়ানক কথা बे गिथावथाव बाथ्रा এই কথাটো শুনিলে মোৰ বহুত ভয় লাগে बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला आङो गिखांनाय मोनो ময়ো মোৰ জীৱনত বহুত ফেইল হৈছে आंनि जिबनाव आंबो गोबां फेलें जादों বহুত মানুহক লগ পালোঁ बहुत मानसिफोरखौ आङो কিছুমানক ক'ব পাৰিলোঁ खायसेनो बुंनो हाबाय আৰু কিছুমানক ক'ব পৰা নাই खायसेनो बुंनो हायाखै সেইদিনা बावैसो বিচাৰৰ দিনা बे बिसानि दिनाव হয়তো এই মানুহবিলাকে আমলে ক'ব बे मानसिफोरा जाय आङो बुंनो हायाखै हयতো बिसोर खोन्थागोन এই বন্ধু लोगो তুমিতো বহুত কথাই ক'লা আমাৰ नोंथ' बहुत खोथा जोंनो खोन्थाबाय কিন্তু ভগৱন্তৰ বিষয়ে যিশুৰ বিষয়ে কোৱা নাছিলা नाथाय बे गाहाम खौरांनि सोमोन्दै बा जिसुनि सोमोन्दै नोंथ' बुंथाराखिसै আৰু তেতিয়া যিশুৱে ক'ব अब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुंगोन এই মানুহবিলাক যে নৰকত যাব লগা হ'ল बे मानसिफोरा जे नरकआव थांगासिनो दङ তাৰ কাৰণে তোমাক মই দুখিত কৰিছোঁ
बेनि थाखाय नोंखौ आंबो दुखि खालामगोन दायित्वहीनतार বাবে दुखी হ'ব যদি সুবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰে जायफ्रा दायित्व लायाखै बेनि थाखाय दुखि खालामनाय जागोन मानोना नों बे सुबार्ताखौ Number 3 ना थामथियाव আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে অপৰাধ বোধ কৰিব नाम्बार थामथियावहाय नोङो गावखौनो गाव दुखि खालामनाय मोनगोन Paul talks about that पौला बे बाथ्राखौ बुंदों in 1 Corinthians chapter 9 verse 16 प्रथम कोरिन्थियर 9:16 बेबायदि बुंदों তেওঁ কৈছে बियो बुंदों যদি মই সুবাৰ্তা প্ৰচাৰ নকৰোঁ जुदि आङो बे गाहाम खौरांखौ जुदि खोन्थायाबा তেতিয়াহ'লে এইটো মোৰ কাৰণে সন্তাপৰ কথা হ'ব बियो आंनि थाखाय हाय गाबखांनाय जागोन আৰু ইংলিছ বাইবেলত কৈছে woe unto me इंग्लिश बाइबेलाव बुंनाय बादिबा आंनावहाय हाय अर्थात बिखा खालामनाया फैगोन अर्थात মোৰ অভিশাপ হ'ব आंनावहाय माने अभिशाप जाथों if I don't preach the gospel जुदि आङो बे सुबार्ताखौ खोन्थायाबा মোৰ অভিশাপ হ'ব आंनावहाय अभिशापआ फैगोन ব্যক্তিগত অপৰাধ बियो गावनि व्यक्तिगत এইকাৰণে পৌল কৈছে I am not ashamed of the gospel बेनिखायनो पौला बुंदों आङो बे गाहाम खौरां खोन्थानायखौ आङो लाजिया fourth and the last मोनजोबथा आरो बिनि ब्रैथि खारन God will make you guilty इसोरा नोंखौहाय दोषी खालामगोन for causing extinction बिलुप्ति मानोना मानसिफोरखौहाय नोङो गोमालांहोबाय नष्ट जाहोबाय বিলুপ্তিৰ কাৰণ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাক দুখী কৰিব मानसिफोर गोमालांनायनि जोबस्रांलांनायनि नोंखौहाय दोषी खालामगोन যেতিয়া সুবাৰ্তা প্ৰচাৰ নহয় जुदि सुबार्ताखौ खोन्थायाब्ला मण्डलीবিলাক হেৰাই যায় मण्डलीफ्रा गोमालांगोन the churches become history मण्डलीया मोनसे जारिमिन जानानै थागोन प्रकाशित बाइबेल 7টা मण्डलीলৈ যিশুৱে চিঠি লিখিছিলে জোহনৰ দ্বাৰা जहननि द्वारा प्रकाशित बाइबेलखौ बुंनाय दङ 7টা मण्डलीयावहाय बे लाइजामखौ लिरहरदोंमोन एफिसास स्मरणा पार्गामुस लाउडिसिया लाउडिसिया पार्गामा स्मार्ना बेबायदि एशिया माइनराव बेबायदि मण्डलीफोर 7টা दंमोन এই मण्डलीবোৰ তাত আছিল बे मण्डलीफ्रा दंमोन মই গৈছো সেই ঠাইবিলাকলৈ बे जायगाफोराव आङो थांबाय এতিয়া मण्डলী নাই दा मण्डलीफ्रा गैला भङा सिङा गिर्जाघर गिर्जाफ्रा बायलांनाय তাত কোনো চিন-চাপ নাই जेबो सिन-चापहाय गैला যিশুৱে वार्निं दिছিলে प्रभु যীशु ख्रीष्टआ बिसोरखौहाय सोंखारिदोंमोन চোৱা মই আহি এই বিপদহাৰ মই নুমাই দিম नाय आङो फैनानै आङो बे जोंनाय साखिखौ आङो बिनिफ्राय बोखारगोन তোমালোকে মন পালন কৰা नोंसोर गोसो सोलायदो তোমালোকে তোমাৰ প্ৰথম প্ৰেমক আকৌ উজ্জীৱিত কৰা नोंसोरनि गोमालांनाय गिबि अननायखौ नोंसोर आरोबाव बोखांनानै लाफिनो Do you think these 7 churches in Asia Minor repented? नोंथांमोना सानोना बे एशिया माइनराव थानाय बे 7टा मण्डलीया गोसो सोलायदों होननानै They never. बिसोरो सोलायाखै আমারও অবস্থা একই হতে পারে जोंनि अबस्थायाबो एखे जानो हागौ There is no option. जेबो गुबुन लामा बा बेबस्था गैया नोङो सैथोखौ मिथिगौ You know the way. नोङो लामाखौ And मिथिगौ you know where this life is. आरो नोङो जिउनि लामाखौ मिथिगौ You have no option. नोंनाव आरो गुबुन जेबो You need बेबस्था to take the gospel in the midst of challenges. बे गासैबो गोब्राब परिस्थितिनि गेजेरावबो नोङो बे सुबार्ताखौ खोन्थानांगोन And my option. मोनसेल' जोंनिया खामानि मावनो लामा হয় সুবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা नोङो सुबार्ता प्रसार खालाम বা জীৱাশ্ম হোৱা नङाब्ला नोङो fossil. नोङो अन्थाइ गोथैफोर बादि अन्थाइनि सिङाव जिनिसफ्रा सेवनायखौ जीवाश्म होननानै फसिल बेबायदि नोङो जागोन गोथाङैनो गोथै ভূগৰ্ভত যেতিয়া পোত খাই শিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীবিলাক বহুত বছৰ থাকে ভূগৰ্ভৰ ভিতৰত हानि सिङावहाय गोबां जिब जुनारफोरा दंफां लाइफां सोमजिनानै हा सिङाव थायो এই
এটা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰচেছৰ থ্ৰু এই জীৱাশ্মবোৰ এদিন এই শিলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ এটা চাপ বহুৱাই बे थैलांनाय सेवलांनाय जिब जुनारफ्रा गोबाव बोसोर हा सिङाव थानानै उनावहाय चेन्ज जालाङो ओमफ्राय अन्थाइफोरनि सिङावहाय सिथाबनानै थानायफोर बादि बेबायदि फसिल्स होननानै बुङो बेबायदि अन्थाइ गोथै होनना बुङो जोङो बेबायदि दाखा जानानै थायो। What does the fossil tell? बे फसिल्सफ्रा बे गोथै अन्थाइ गोथैफ्रा मा बुङो जेनेबा? It talks about existence of a plant or a life. बिसोरो गावसोरनि इतिहास गावसोरबो मोनसे समावहाय थांनानै दंमोन गावसोरनि जिउनि खौरांखौ बिसोरो मोनथिनाय। Our situation can be like that. जोंनि अबस्थाफ्राबो सानसे बेबायदि जानो हागौ। We do not evangelize. जोङो जोंनि बे प्रसादखौ खालामाब्ला Evangelize or fossilize. नोङो प्रसाद हो नङाब्ला बेबायदि बेनि उल्थाब्ला प्रसाद होआब्ला बे अन्थाइ गोथैफोर थैनानै थानाय सेवनानै थानांनायफोरबायदि जालाङो। Let this word be a warning to all the churches representing today. दिनैहाय गजबनाय गासैबो गिर्जाफोरनि थाखाय बे बाथ्राया मोनसे सोंखारिनाय बादि बाथ्रा जागोन। Evangelize or fossilize. नोङो प्रसाद हो नङाबा गोथै अन्थाइफोर बादि राननांगोन। God bless you. इसोरा जों बयखौबो आशीर्वाद होथों।